Arapaya Samu Achibia Mwakaba the Badwam TV so braso say yede Badwam Edru Thursdays I say special edition People's Forum ye name you Adom FM katambum na yede ebremu na ye fa na Esiama Hepa Plus Misha opom din nti aya pebi ofie na boa ma ho asisi ho so Franco Trading Enterprise ho na beto phones iPhone Samsung Nokia Franco TV ne Franco air conditioner ubehunu sampa wato adepa na afi Kel Chaco toothpaste fa no twitwiro se one nkwada no ne mo no mu nte mo senye fe onu enye hwam na City Black Tonic e ka mo jadro dia eno na eteso e fra mi na say Ampofo-Adjei ne ye ko Esiama ewo eye Western region eho na ye nua bema Chief Jerry Forson esi ohene ne apamfo no won mu dia fashion ne ho so na nei ye de People's Forum no efria ye de ebro nti be join feed no na fe di omanfo no ewo ka e de kire mpanimfo ne mpo wo bibia eye futu akwankyira de srede a wo de ahwem e de amaye yenko Esiama Chief Jerry Forson asomo ho ewo atoye mantem yewo Esiama ewo atoye mantem na se afasha foforo ekoso ha kundum afasha nti ene the multimedia group Adom TV Adom 106.3 FM the People's Forum the Frianomo the Ebro kundum afasha no ya afasha ba kwa very interesting ye ba ye hunu niama bebre in fact say o hwe ba bia Esiama ewo atoye mantem ubedru takrade a na fe watotomu anti few district before ubedru Elembele district no enti ubetwam Ahanta West Nzima East na afi wabedru Elembele enti aha Elembele mensinimu ufri Elembele a na say okọ Jomoro na okọ Jomoro enti these are the few districts obehuna obehia na wadru Elembele ha enti ya wahanoma ya de dwumadie no ya de brewo midin the Chief Jerry Forson interesting say oba Esiama ha dwumadie potin womo edie eposo adwuma me kire fishing enti ohwe machi ha epono a enewo machi ho no kwan no so a wokọ wanim kakra ahemfie no ho na fe epono na eda ekire ho yantam no enra kundum asa no ekoso na nikapa mi sema mo hwa Adom TV de monya bi a mo hwe ewo mani so ewo amamra dwumadie no eso enti emphasize da ama the DCE for Elembele Kwesi Bonzo and afi the honorable member of parliament honorable Emmanuel Ama Kofi Bua Omada Roma omokan ho ana fe mpanifo a omo eboy akiri doma as production team a ye de sadwumadie ye de brewo omanfo wa ha ye hye nkomo no ase afri ha na afei aha no akoye edwom enti ende no hwe a shops no bebre omo MBA mejidi se fiance na shops no omo eba bebie but omo mabie no ye chef ase afri ha na afei ye de akwa kotwa the main road a free takrade na implementim road free implementim na ebetwam ewo Esiama ha de ekodwomoro no na yetwam a station no so ewo ho yene driver fo a omo ewo ho no so atwetwe enkomo of course your western regional mineral loteria is around yene de betwetwe enkomo enti yen shase na fe yen mowura shopping na ewie pe a driver fo bebre wa taxi drivers ewo ha na fe yene omo so atwetwe enkomo live ewo Adom TV so na fe Adom 106.3 FM ante mbacho me no nkasa kakra ye fro saying mbacho me di Veronica okay afishapa afi komesa ye ho okay oye hairdresser wa ha won ye the People's Forum aba ye mama kwanja na ye bisa say oye adwuma wa ha oye nzimani okay how be na mo fam ha na me pese metins makasa ne pa enra meti bibre enti se me bisa asem no twi kasem a betimi de nzima no ayeden e de afrafra na ese akoyanim how be na mo fam ha how me yelendon wo so yazo because ekwadana zu anyinya ne bulayese lete ko fanya ne babendo wono ka yele dia bisa de korete na ke dadede ye jazo yakosun lete ye sele kengban mama mo bawo malini no beboa ye because ye nya hore nya ka ba avanya ne waga wadna unzedede wa hole kamonzo bi eza kaleje wa jazo avo aho nti ye sra ma ne so momo aye because ye sunya adwuma amaye ye be sori akoni tambia ya emre so ne kopon ye ho a ye ba pon ho able ye nya bibia bibi papa bia mfim nti ye sro ma ne sa ne ye sre president say on so mo aye kakra mo abe na wo hia o ka president o ma ba na wo hia from ampani ho me sense dollars no ana say sika na ye kwasesa mu a ekosoro
because ukuta sika odo beko kwan so a unioma ketuwa bi te so bi babo ni ti a obeto enyu ba ko a 22 cedis ebi on pen short no pen tent I just auto 4 na o kan se bi enyu 4 o to enyu 4 plus workmanship na e kan ho na e do so into obakwa no bobisa kwa no asasa na chiko inti esane so on hweye ne ye ho kire ye okay meda wase na afi ya bo ewura ha nso so na ye ne ya mami atwetwe enkomo antebrai bra me ba na ye sound mra ne bi edin be no mo de fra no Cynthia Wale pacha bibia boko de oh yesu adum bibia afi shapa so afi nkomo ti den na uton ha oh pacha meton ne ma ntare mema ne mema pacha ti benya white because they say all white party be ba so anti me pe white ni bi oh ene obenya bi me da say edwom ti sen how be na mo famu oh edwom ne de nkakra but enne ochena nko ade enne enya asem ketwa yenim say adeto no ebe sorry every enne edikosi Sunday no na ha nso no ayese ye sheda ni adwuma papa bia wo ye community ni mu ayese garamse no na boys no mo ye nkakra no mo dididi but because of sa issues na ba wo assassin na mindse for ne garamse for ne ntino amani ma ye tight kakra wo ha amaye ntino yesra ban se omo nhwe community mining no omo bie bi ma ye nso na boys we omo to ade no omo ye den omo nye sika na omo mra mo na nkani ma we nikes we die me de ba check cry 1 week nasa na so ye di kuno omo bebi se no omo so ene ye mfa nhye nyambo a ochena Friday no wo bi se omo se ye mfa nhye ochena Friday nti yesra ban se ontwe nani enhwe LMM bless district kakramaye medase Wale medase papa enti ye bebo ni say ya tew na fe yakoye nim enti yenko na ye ne taxi drivers bebre so ewa ha one interesting thing uduru ha no ma emebunu no dodo no a pragea no de senia ye nim no ebi wa ha uduru ha pragea no bebre wa ha and then there's an Opel car and also so area ha de Adjei ha nyina abo so I'll be getting into that na fe yakoye nim a driver for wa ha no ma me ne om betwetwe nkomo na fe ye hunu wa mo so bia na how bi ewo ho o share your Facebook fa comment fa to ase na fe yenjebre na yenkenkan emfa ema ye wo Esiama ewo atoye mantemu ma me ne papa fo ntwetwe nkomo ebusan fo afishapa afin nkomo chen ba to wudin ejesuan Esua. Okay. But your chrome hire now for that me fragzim. Okay. We are driver ni kakaba. Adwuma mte say chrome de 11 etia. Adwuma de etia. Bibia nkoso. Ye hunu hwe yemforo ka ye nya hwe. Eno ase etete asa. E bia ye be load pa bia be 10 and as 11. Betimi akoma ezdo say. Bia ba komienu. Mi na betimi akọ. Asa ne ye sheni pasa o mafroka ba yamfroka nti ehun se yete ye relax ye dwen ho se driver for ka se yamfroka kan wa na nipa ne pese obefro ana so ati se anante na ye de nti ye nante ati se nipa na mfroka ana sika ni krom nipa na mfroka okay wa ka bi sika ni ho nti nipa na mfro se nipa na ofro on se banks ni nyina akodi axin so adwuma banks papa no akodi axin nti so obefro ka akwa axin a na je so obibi ye o bank o se onko yisika okwa akoyede onko hospital okwa akoyede nti sika ni kuro mo ni hospital wa ha no hospital nkete na wa un se hospital kase wa axin ene ekwe na hospital kase o apart from that no onko axin se okwa ebi bank ho ne okoyisika sika so ni ho a okoyi nti onko kura otini baby nti yamfroka wakwaya driver ni the issue of farm go petrol modigu mokai petrol de hene menka petrol de no yete akora ye nkoma yedi ukoto petrol 1000 cedis kra ugeji nkora mpaja petrol de bia ye tu na ye ho kire ye ho kire wo petrol ye to petrol 1002 1003 egu kai mu a wo de ko axin ba ko mienu na asa o san to foforo Edin. Because kamode mu ni akwan bone sa makwan ne de eye papa. So ta kodua no ayi nimrika akwan ame fa so ame ba akwan de papa. Na mum petrol no boarding. Petrol no board na GPRT so omo ntu transport. Ya tu petrol mi.
Yes, but it's a GPR2 because so. Eduardo Mene Ghana Road Transport Coordinating Council, GRTCC. Train command no say woman a driver for no GPR2 for no e meeting enra ene nenti come beto wo come nti bibia mfiri wo mo yante yes but it's a bia anope o maka bi so ya to transport mu say 2% and another 3% yante and one said o fe na na yes an yes ka to e source to petrol. It is a mo hwehwe entumu a nka ye entum be sen percentage be sen oh ye be 30 and I say 30 to 40% anka ye. Hey, say no so na buku yen o yan ye foka no yen kumu aban ni kuyen je wo say yen so ekunu muku aban no ana muku yen ye aban ye okuyen enso enti hwan na ezi am so mpesa muku ni yan ye fo passengers no ye foka no ye je afim ho ye be je afim ho. Okay. Mama yen kwa enimu na say ehye sapo munsuo. Mama ne me papa so so nso opani afishapa. Africa Martin. Nsi makasa no ye kasa ba kwa ye me de papa me ba ye betese wo mo kanzima no ye masum ebi wa ha kan mete. Nia akete se no me kan se no mete nia ma ba ko mienu bi wo mu a but ye me de. Oha nso ye driver ni won. Me pacho kan nzima ma me oha be na mo fam. Oh, yala njijira don. Fiti mama yala siso ko kaya na. E kanya biyo ko kwale bo. Ye bad na kede almost by 12 to 1 and say nye biya ho. Obaza ye juma yala ne yes saka 6 se meteni au kan ni ya se na be abu sense makasa no me ye me sua no wo che se ifia na pa be no nsi am betina ha munya bi nkoi ye be biya ko more than by 12 to 1 and say nye biya ko. Into just imagine that ako 2 and to make it 6. Johnson into me 6. This is a fuel no ako fuel is more than by 1 gallon 50 Ghana. 60 and for the 60. Into system bo ako 2 1.2. That was why I calculate. There may 2 na bakono. Who's come on so 1 million bo. Na got to fuel. And say a year another extra money that account na got to fuel. Oba down now yan watch here. Ya but tell me coffee ya no obrian. Obrian because chop money to me then. It me. Oyere boro. Obrom. Tell me chop am chum to me. Yeah. Na opani say ujina ho ya obeti kintikinti na oyere bo because. Oh na be the akofie na you to me chop man. Nche. Na so obre ho ase na bo. So I down pon for more. Yeah, down on for more. Yeah, because I need to man by then edidi. Wa ma down no sound so abro waka. No wonu sabo. Me that say. Mama yenkwa enimu enafi. We are still live on Adom TV, Adom 106.3 FM. The People's Forum. And ye di free Esiama. Ewo Elembele Mensinino emu atoye mantem. Elembele constituency. Inti Honorable Emmanuel Amakofibua the constituency ni. And the DC Honorable Kwesi Bonzo ne Mensinimu ena yewe opani afishapa. Africa Martin. Bibia boko de. Boko. Ye fro saying. Ye from me driver Adom. Side in na be ready from wa. Car ben na utwi. We cry Opel Astra A. Opel Astra A. And caravan de na kese no na. Yeah, caravan. There be. But ba ku bi no amode nam kwan so no. City no nyebia. Eno edo so ha pa. Sa nsema. Eno where the Opel den Safari na. No yeah, Sally your friend Opel Astra. Opel. Okay. 2 seat. Adwuma mu te sen. Adwuma mu de boko pa. How be any ho. Oh, how kakra ye won say ye fu na koso kakra. But ye hwe so a aban no guso a am say ototo nioma. Sa na se de wiase na ekọ no. Wiase no am say ekwanim nti aban so guso a obo ne ho moden. Nti ye fi say den a ebe Okay. How a manfo aka kire me especially when you are driver form say fu abo no akosoro no. On better have ya na panunsia. Woman call one trip crowd. And Sebi Oma Comino. Ebi Otobe fu be 500 Ghana cedis they go ni taxi him. And you resale send obey. A chroma eshe, but that's a whole day there. When it does was a bibia be fine. Oh, me wani that's what. Osha sisi you asin de we ekọ no. Yen san yechi. You asin ye ni na ye ekọ. So enti subo no ye de bo aban and I de bo hwan. Subo no den aye de bo aban. So ye ono no den ye ono di anim. Enti den ye de bo no. But yes, son, you want to so I want to say obey den. But to turn your man, I'm a new my den adane. Okay, Udini Bill. Driver Adom. But that's it. Driver Adom and Yeneno Atwetwe and Komono. You are Adom TV so. Antebra are you ready ya hotel who be pa
eti ubewura shop bi mu no na womo ehwe Adom TV eti ba ko na mawura mi a che se hu se eda so ha anti afishapa afin komati okay but you from saying Auntie Joanna wo tonton as a jade near my plate ni ade on pachan ese menya bi na media cheke obema me cheke bi ma cheke ni mu adi dodo ene tilapia bi wo ho bi ape bi obenya bi medase krom te san ekoso krom okay sisi ano yeguso ya tade oh ade tode ni ho sabat ento amade nsa na yakopon na acho de tumi eti Esiama ha Elembele district ha bia wo how ba community bia wabono enikam bibisa wo oh ha no problem ye won ni say I say ye nwuma ye di no eheda nkoyie maye nwuma bian sa sa de ton no eheda nkoyie ko akofa wakra enta ma wo fi no ho ameduru ha no ho no fe ne ade mpo ntimi ntua nti wo de ne oma no ba ama ne ton no ye den edin one ton so awon so wonya den wunidi nti eno ane se eye no kakra yeguso ton no kakra nti e ba ye no sa bedase me say TV no e da Adom TV a wo hwe pa wo ta hwe Adom TV me hwe pa ye wazo ye bedase eti yenko na de ne omanfo nkan so ntwetwe enkomo ye hwe se na medika kan no main road ni ye betwa main road ni na fe yakọ main lorry station omanfo aye crowd wo ho a wo mo ne e betwetwe enkomo enti yenko yanim na fe ne omanfo no ntwetwe enkomo shops ni de dodo no na wa ha mpanifo wa ha metwa mi maria wo mo ye omo nan je sa afahye breadru afahye bre edru nti ema no wo mo eye wo mo nan na se enwumre die na se ye wo krum pa wo hwe me nua ba ya ne bowre no ahye ne kama ye twere soma no kama ladies aiko bibia boko de ye de nyame ase eti yeba na fe ye ne omo atoa enkomo no so driver for ni bi wa ha ye nkọ na fe ye ne omo twetwe komo driver for momra na ye ne mo nkasa momra ne ye ne mo nkasa opani bra afishapa fine bibia boko star boy no star boy ba ko pe okay adwuma mte san o boko na sese ade adwuma munye ofa fisi anapa na ebegina no ni mankoyi adenti de na asesa obi a mo chefa dom abekrum adenti o adom de aba na so adwuma no koso ma adom no koso adwuma no koso adwuma no koso ma fiti se anapa na ebegina no yenya bi nkoyi nti ama ya busy wa adwuma ka be na ukra srabi hope taxi 1974 okay anya nti anka se bibia be ya this na akosoro say you thought there's 1 gallon 72 no kwa azimi na nato anso nti oba krampo na oteti krampo enya bi nti ese na anka be sra ban say o ma bibia mbe from ne nso ye wonto e an sa ade a yebre ni mankoye anya sa ade a yebre ni mankoye ma nti ese na be sra ban say o ma bibia mbe from ne nso ye wonto e an sa ade say obi akasa biara o kasa gesi aban di ntra but se wutie aban so ene nchiremu a ode but of course nyina ye nim o che se enye Ghana hankwa na ayeden ye wiase nyina covid ede ne de bebom na Russia ene Ukraine ntokwan so ede ne de abebom ye ntimi emfa ncha aban sa kwan no se enye ne mfom so obani okay enya aban mfom so na so se obia kansa o campus o be kansa aban no because aban na ma bibia kwaso nti na sa aban no enya moy kakra se e de boy na obi enu okasa obekasa agency aban biem so nti sai na ni ma no ekwaso se se ade ayede so nsem kan bi so hwe line aya so me hu sa taxis no se wa hapa obi antum kotu oba kotu a almost 4 o'clock time obetuma 6 untumi nye 6 se obi anu se ewiase na identity obi anfoka onipa na ofokara okwaye okwa kokwaje skampo betuma atwufun po afro pa say send scan mame on foka phone to phone me say no so obi dem kampo wazi ma esem kokron po mbe phone pa say on Sunday scan no ma no masa yon kire Starboy medal wase embenifo medal wase e be san so aba bi e be hia na fe yakoye nim na ya hwe say e betimi ewura main market and main station ho na fe
yɛne ɔmanfo ɛwɔ hɔ atwetwe nkɔmmɔ yɛwɔ Esiama ɛwɔ Atɔyɛ Mantem Esiama ɛwɔ Elembele Mpensenpensemu Atɔyɛ Mantem me maame wɔ ha me ba me hyia saa nneɛma yi bi pa me hu banche kakra me hu nyadoa me hu abedwiri brode ensunie jenenie mankani entos meko abe nkruma kokɔ dembio kontomre ni nyina wa ha ma afisia pa afenkomote he pacho hu ye de nyame na Adom pacho wudin wo from me ama okay ma pacho edwom tesan nyame na Adom o ye ho how bi wo hɔ a mo fa mu ha wo ye dwadini etesen dwadie no etesen ma dwadi no bɔkɔ na nde won oya on tade papa on tade okay nyame okay understand okay nzima osedan Awesome cancer. Ose kasa. Nyame na Adom oye. Osenda mo yeti fie no oye. Nyo. Enti gidi da bibia be ye. Obeye. Nyo. Medase papa. Medase enti e ma me no ene no atwetwe enkomo no e wo Adom TV so yegusu ene omanfo no e kasa. Me director Sami Okuto e na osisiji yenkɔ ni sei enti na se yenkɔ ni sei ya abato onso ka ho me musa asem wa ona na se kadweke ana o kan sen o kan sen won zimam kadweke enzimam na se kasa ye fro sen abechi kadweke metende media me wo asie kwan so na ehwo kwan na me de kofie no abobo ye kwan ntum nko kwan na nye asie kwan no ewe hefa I will say me kwana nya kwala mentum mfa bobo ya keke kula no so kwa efie ho no a ese enyama dugu nchen ne yeso ya ono kwa na hia me akablabo de ye ese fa unsa ya dwumaden e be ye me kwana wa no nti eno ana na opeso kadweke ono ano me se omunya me kwana ye mame mama de na munye kwana ye maye na entum kofie ho esa na entum fa de bi anko de hia me ano Medase pa nyame nhyao enti na wo tiem kadweka no na se ne opese waka no Adom TV the People's Forum near the free Esiama ewo Elembele district antebra so ope fabrics ata lining ne ade ni nyina no benya bi ha suti bra eti sen nyame Adom o ya Ghana ni me yanzmani 100% Anye ya chairman ma ba kwesi kadweke on some kadweke me dende dende okay dende how about market saying auntie market just nyame pa nyame amamu a ebeye den na nyame de wo bibia mu a eyeye nti de be kan ni se nyame wo mu a ebeye ye nso just nyame bam den sa pa anya izi chiremu an chiremu se adwuma me say me de me kan me ba adwuma say ya se sinema ni wie na ko hye inside ya mampa ye pa a den me bompa ye pa na asana ma mu say me nkrofo 1 2 3 bi e ba na manya kakra mpo da kofie nya school fees simple na problem kesepo e ma me a me gina ha no ana de ba ya adwuma anji loan na untumi nya adwuma se kwaju loan so kwakwa gene so se ya tade na utumi ende atua na kwaju loan ya ntade ya skebe na de betua ya chew so na ye enungu ase ya mpa na santi ya sramu so abasa ma baboa mo aye pa ne ye hiamwa pa from nchen nti mo aye medase papa medase pa enti yan kwaye ni mo na ye ne omanfo no bi entwetwe nkomo loteria twan me kwan no ho you may want to stay with us and leave your comment on Facebook oba adwa no afiansa na ehihye me hunu niam bebre ntade enuane ahodo aduane ba ko a edi akotene wa hapa eye acheke aduane no acheke aduane no edi akotene wa hapa ma me bia promise me bia in fact hotel a eda for example what Tampa on one Tampa hotel ho ne eda omo acheke wo ho no ma no so ye kama ye nchi adwumayefo a omo one Tampa hotel enyina omo ba adwuma kama omo hwen yi ante afishapa afepa nkwa maten but odwom bokọ de edwom de bokọ de nyame be ya na oye no
Sisia scan wo na Akufo-Adjei na maame sika nche dem no nso pramaye o se ya adwuma na didi na wakɔfa on sa hwe aboto mu o se Akufo-Adjei ne maame sika hye dem ono ko yama o se bobla na didi na wo mo bla wa sɔre a wo nenam rough na wo ye be de no wadidi ntima mon ka se ewiase ayeden wo abla abo ma ewiase na ayeden ama sisi ma abobi to ba kwamfa bi ntaduane ni na mte dan mu a o pe so che se o mo si wiase ayeden no wiase ayeden me hu ye se won to ade ayeden mom nso bo ho moden a eba boa papa na wa sɔre wo ti dan wo jejina brema beti na brema no ankɔ ma ya obedi na wa sɔre o si wiase ayeden ti ya se de mo si wiase no mo nya ka kura mo nya ka me pominya be mo bo na sotro mo bo na pa wa sɔre anapa o hyehye dem we akoda wo kokuproko e wo half asni o de abeya duane wo tre na wo ahye nika na o twase di nyanyanya no twase di nyanyanya nkata si boko eno me da se papa me da se me papa enkasa me nya me enkasa obani me pacho oso ontie obani oso oso kasa eso wo kire mu pa o wakasa pa eti em se ne adure de betwa kwan ni mo ana ba ko ha ye ne me maame nsuso kasa em se fiance na ono nsuso waba ayiko ya edeni mpacho ye nam ben aye biesuma me na me hwe na se me tobia matobi ice nkokro ice gusuka sa odi ba ni on sesi ana me de ba na no am kwan no minya ka ubi se omo se omunya petro anope so anka madru kwan so de dada ton ade awie enso keke na obefa me no ono so ahweto petro onya petro ntonti e pam choga na munye ne ye man na sesi ya ho ya akere mata ya afi ne ya wo no sesi ya nya adwuma bi anye enhwe nkwara na omko school sesi ya munye ga na ye man nti dia me so mo wa aka ni no but o ma me no say so you ni hafo na do say dem ni fam na se kroma ye de and yes I say no and then nam no na adwuna m kofa yo na sama anko anope mbesi de ma to na nkwala so anya bi adi nti nipa de sa ese yina ye kwaso ye adwuma ye boa nti me da se papa me da se ye twa kwan nim mo hwa kwan nim ayen na fe ye twa kwan nim na chese ye ni amanfo e wo ho so ekwa akotwetwe enkomo eti mo hwa kwan nim ayen eti main road a free dumping etwam eba be se kwadwomoro main road ni eni kwan kama da so sa quota first class road I must say kwan na efe papa enti mamenkan no so na yemfa ntuja enti atwa kwan ni main station no na ewa ha no ante afishapa afon ko betie pato den na uton meto amodokon emodokno ai ti say me hu bi da ma ya fa ya wuro bolo ya fa wuro efe ya na wura bra yesi eti yankura ato eti aka yakaka wura na baazi chi ne yakura ejima ne ejima ma ye yanko fe ne ma mo na yenza ne kaka ye jakinu ko ma mo be ri yare eti aneza di ababoa ye ba ma ye wura na ba je so be fe ma ye e ma le nzala mo ye fe to be nyuru wa eti baboa ye won wole de ma dan ko afisha fam brinya mi ye dila e de bi ala e ko soro collective ma ye ne to de bi abado na ye nya skua me da se papa em se enkomodie mu no ye ne ye maame pani ba ko atwehwe enkomo ansa na ye twa kwan yim na ne kasa ye mu no oyusu ensem bia em se ade kranche so obekeka sansem no e ba to se wo hwa ye fa che opakese emfa emaw se sansem no efri maame na no e de e baaye ye da se papa enti ye bewura main station nim ante wanu ye omeka maame no nkasa where then? Miss Tom Brown. Nema de boy den. Aburo Nema ben sa na ode ye. Abulo nkatie adua emmo na me de ye. Ne boy den pa nti aba no hwe yen. Ye ho akire yen. Asi chempo yen tumi nto. Asi che akwa 6 million. Nti ya ho chi ya papa nti ya pa ocho on hwe ma yen. Nti na
Okay, but that's it. The entrance to the main station, Yankoni say, na Yanshe, na Yane, Ampofo ni bi enkasa enkaho. Opani, adwuma be na ade ne ha, oya den. Mobile money. Adwum to say. Since I 11 by idea, I say, Nemo more I think I crack. And yes, you can say PD. Since I 11 by no. Near Master, the man why I think I crab because more capoeira deposit in Yakacrano will be after this cafa bank among fan for Obama and then saying a crab, Cacranca, because it is a PD and decided when you may be a Cacranca. And pay what bay and Tama the Ensano. Now, I am actually to be on your top money. As I said, the OTF when you be beyond to Cacranca. Medase. Right, eti yanko anymore Ampofo ni bebre ya obey Simano less than 20 minutes near the Jumedi ni nyina ba na wie the People's Forum and the free Elembele district yemfa seda Emma Honorable Kwesi Bonzo K and after the Honorable Member of Parliament Emmanuel Ama Kofi Boa me ba ha who say district ni nya bad fa no akwan ni ade a enye that bad but omo how Oshe niema ukopunano there are issues there later on yani crew ni beko ho near the packaging nyina dia brew ewo Adom TV eso enti oba hanuma niema quite okay but omo how so omo yo manfo ma mentra me nua ba enchen broni enchen na me Adom na so ya me Adom ye fro sen nde ma me ya uti hairstyle ye me fe papa we your friend sen Adonko fameko uti ni style no your friend no Adonko fameko. That's it. He jumped to say, how about I move from her? Adonko fameko. Oh, I jump boko, Eja. Your man go ye Mumbai, yes, very rad say. Ya die, ya solid and crack. I feel I buy a bishop and tea, shed in Yambe. Okay, so Cassan, your man kuya. Yan tardy. Then tardy, ya buy it to Honsa, the son, I sell one year sanko, inti. I share your mamma, then Cacramon by air shed in Yambe. I didn't know Munyaman a day, Mati, but that's a papa. Na me wahai answer na me free hano na me tri hwin na fukakra na wabo Adonko famiko ibi medase enti yenua ba wabo Adonko famiko na yene no atwetwe enkomo we are still on Adom TV Adom 106.3 FM mamni opani enkasa senior etsan I am Adom okay from here na fi bachum fi your first saying your friend Yannick Yannick okay minim say kruba watna ha che I mean higher na ofri how been growing up send na hatie and they living a city man kazan that is opening growing up you know the only problem you have employment are you to know because you have you to pay school but after you finish school abano juma sem eyedin say na but say it's not as it was because we are drum na doso and this is first you know nti eno na Esiama chaba okọ yes, I say one of fishermen so I'm the premise na dey adwuma as to the kundum na nyom dey because it's a promise ni buyer come ma ko adwuma nya sika kakra e dey so just say Ampofo no premise o mo dey kopo no ebi ni ho na say entam ba be 5 months ni eno aye ni ehia birum ye no mo kasa na mo say the kundum no say amuntumi because ye no mo ebirum ye free pa ama anya mo dey this year because of say premise no be 5 months ni ebi mbaye nti among for cry fearful eyes on work quite here is anchor from Banam to me from and then I'm my head in Kaka. Apart from that, you know, couldn't need a coso. A coso. All right, Openny Medawase. Na afi bibiani asanso akasabio your town why me da sepa meeting the chief Jerry Force in the People's Forum and ye dey ebrel and apano shada nye busy sa ewo aha ohwe kwan so a few progress here and there womo enenam edi akoniaba koba and then again dwadie no so afiansa na hye enkakra talking about education here wo Esiama secondary technical wa ha wow Esiama secondary technical wa ha and also so second cycle institution wo Esiama ha eti also so ajemra ye beko ho na ne school for no akọ twetwe enkomo enti yenko na fe yenhwe adwadifo ni bi wa ha main station ni taxi station enti taxi station ni yemowuram
na fe yenhwe se betimi ne omo akotwetwen enkomo na yehunu omo nso so omo ha driver for ne de already yani bi akasa deda already yani bi akasa deda station munya abotre ye ba ha menim se station office ni enti munya abotre station master ni on senti na open fancy station master is saying nyame adomo you from saying be careful yeah station master be careful okay me official pa bi onso adwuma mti saying adwuma mu de ayedi no but dum we yi mame aha adwuma mu de ayedi papa na enya afia abeto ye de yani age pa sesi de afi we de aye kama sesi asundwe abaziema ha ama obi a wo aziema ha na ni age sesi ya anyefo hina mo aka ho abomu baako nti de aziema kuro pe na afi we ye saka okay a driver for na woni omo ye adwuma ha okasa ne memu ayeden me ne driver for dodo no atwetwe nkoma omo ka petrol sem sales ne mba amanfo enfoka wo ye station master sana hunu me hunu papa se me so mo woka ne bi sesi a ne memu de akwa papa nante pa na ye besra aban no onye ye moa sesi a ye kwa adwuma ne ye kofi a na ntokwa abefie ye yire mo boye ye nya chopo ni ma ye yire nkoda ko school ye nya bi ma omo o so yire bo sesi a de mi di amane papa je masa sa wo ba mi fie ho a anka wakɔhwɛ ni mamu aya basa samra mpo mintum ntobi na omo de asi mi ma mbetra ha ka se ye se omo ye adwuma no pi apaka ka se no omo se omo kɔ adwuma omo boka nti omo ma enti eno sa no na se wo se bro e wo fie mahu amane papa mi dru fie mi ni ahoto nti edu time bi mpo amopon a me de se ha ba to bra onso omo bo bra Fransa yo me yire no bu me pa anam twapon nti me nya bi e ma won ama ye ho kire abrabo mu sisi ayewe nokran ye ho kire nti ayire no bu e pa me kita ma fran wotwe sisi ya me gina we when was the last time o yire bo opening me nya twapon ni ma wono nya da ben no de nsa kan when was the last time about 4 days me free ho kwa nkransa kwa na me be mo ka mu sese me kwa asase be 4 days ni wa brome na me be ma ye nkoye nim na ye ni driver for no dodo no enkasa enka ho sese aburo aba mi de ye nkoye nim na fe ye ni driver chief eti sen boko bibia boko de boko no but o ye driver how me nya driver so mo kroma aya na free me free am frasin ba de kana mo hana wo krom ti sen how be krom de how de bottom how ne wo because he say no krom aye be bia Ghana be bia aye den be bia aye den pa because anya hanko a be bia Ghana be bia aye den kuntum ni de kuntum ti how say hina ye hu ahofo bebre na kuntum de koyie kuntum de in fact organ confirm organize program no am kuntum ayefe pa if say si a kuntum ye this year ma ahofo bebre tu ba krom wa oton ade no otum hu ya ahofo a otum bitumi aba tobi kuntum so tumi ma abusuan ne abusuan tumi ehia esesi omuntam kuntum so tumi ma hu obi a hu na che afi kuntum ya am say ayede na mom sikasam na ayede mo ba bia if say si a say ya kan ya no ya war sport say me say more sport the sport the snack he say aya Friday say aya chinechi Friday say ni ya be program na asofo ina ho e be hu ahofo beble ko fo mu flu ba bia ba ina be hia mo ho na mo kuntum ni mom de ayefe afi won de ayefe pa all right but that's we driver ni your friend say opening your friend me jakwa o yanzimani me yanzimani pa okay adwuma ne tisen adwuma de si ade enye anokro ne enye because me no nkofo bi kasa na mo chese fie enye kura wa ware fie ma ware pa na o chese si ama no wo mo bo mo adara se wo ko djuma na wo ba na wanya chopmo ni ama wo yire a ntokwa besi to the sense ntokwa si na wo so bi nhye wo hunti na se okwa no tum na se bro ana se ya bro enti aba ne hwe na wo hwe because se ya driver djuma ka djuma wutum se egu anu no egu ye titu ya nsema ha kwampo no fragya na ba ne moto no kwabo se ya da se ya djuma no kra utuka se ka se park ya beblebe park ya ba no pai ye betu biam no na kofi anu no ya pon petrol so awuntumi nto se unya ba na auto petrol go kwa no once wo mabiem
na wode woyɛ adwuma wo kyɛ mo na woyɛ adwuma wo masa hwɛ wokuta nkɔla bɛɛ sɛ nan a wobɛtumi ahwɛ mo wontumi nti aba no hwɛ wo na wonya bibi ma yɛ na yɛkɔ yi die ka adwuma no ɛsɛi Openi meda wase eti aka besman kakana ye wrap up but ese me san kɔ me twa kwan nim na ye kokɔ twetwe enkomo ewo kwan na chi ho na fe ye hwɛ Prague rai mamene no enkasa mamene Prague rai enkasa Openi afushapa ye checha mo we de mo ma 1 minute why Adom TV so ne yete san me ho ye fro san e frɛ me Emmanuel yeah who blinks in the Google Mozoya guy power? One nutia. I remember to say, Fragage you man to say, Emuye pa. What shall say, Bay and that do so, and I'm some of those. Meshasia no 1 year any. What license? No, license, the Miyan be. License. And I would treat Prague. See your experience. Unim say, any experience, Unim say Tiamra. Minimum pa. The police for no say, I say, you know, money or her into no Maya down funty, no pressure. So, Donado, I don't know, you know, see a chin physical. You be Pacho, enti yempe gidi bia yebese enti okuto di anima na fe yenhwe e ba kowie ewo achekewura yesi ekowie wa achekewura no ho enti yenkonko wie bibia ewo achekewura no eho na afei yemfa dwumadi ni nyina ensi yewo Elembele district ewo Atoye mantem Lord tawia wa ha Lord etisan jesu onzima because me ba enzima ka san dem resort pa bibia wako better okay wo dia ha na wo free feeling it say wa ba kundum etisan kan enzima yo say ye ba ye hwe ezema kundum ana ye ne ezema kundum kezo ko na at the moment ni expectations more expectations won't don more ye care by the close of the weekend many don ba na Badwam mayeli ezema kundum much at the moment the kundum or cause chinchi but elone ne many more banzo don but you must weekend why weekdays na many more coach but weekend Friday Saturday Sunday ye many don ba ezema kundum na bali kundum ya ham kakpakpala Oteria na every signs man sano Loteria Western Regional Correspondent for Adom Brands and I'm in no and na ye be wie dwumade nyina aduane a me ba ha mabɔ ho time ya ba acheke uduru ha Esiama na be kan tokwa acheke ye de bebro ntima bai mekwa sɛ mtimi di tre we ba ko ye de simi kam na medun kan a makodi ni kakrakra you know Afushiapa. Come to ye. Sanfum me antwetwe nkomo. Pacho efro sen. Pacho efra mama. Mama. Acheke na wo ye o. Acheka na me. Me pacho kire ye mu then acheke na ti sen bia obi kura hu bi da. Then ni. Acheka ne banche ne ye de ye. Banche more. Ye poto ne adi nsu ahụ ne ye de to edua ase ne ye de moba gudo. Nti se wo a ne ye twa ne ye de si ejado na abene de aba market. Then na mo de ka ho acheke no. Me apocho ye de makoni jene. E na nwo kokon so wo ho. Ono so ye de fete ye ni. Nwo kokon ni. Nwo kokon ni ni. Okay, ti be pe nwo kokon de a e na ho e na fita no so. E na fita so wo ho. E na me de mako ni jene so be gudo amo. Me wi na me de onga ni bi aka ho na me de agudo. Me ye ni sei. No na ye ko. Okay. But crop to say how ben amofa mu yen kan no so. Oh, nyame se yen kan no kwal. O ha de beble. Amante no mo nya gime enye nti yen tade. Awi nkwa no mo wia. Esa gime no krom nti ye sra mo mi agime ma amante no mo nye. No mo nje awi no no mo tade. Akofo dos ma. Akofo dos papa. Obi no mo wia kupe na obi no mo wia ska. So munya jimenye ye me guess so yeso ye nya jimenye nti ya ninem be ma bia afra ya ne ye lokọ ese iskenu ho nti mo me ya jima me yenye na ye nja we nti emema no a omu ni adwuma ye no kro no no ombo na ema no so omu so omu ni adwuma ye no so onso ye ninem nti be ma bia afra ya ne ye kọ nti mo mama se mo be bia jima ma ya ye se kwa mo kuma ni krom ekwa na ase nkrofo nti kale ma wo fa no nkrofo de kwa asase kale ma I call so eye Esiama
ena ote se yemia be ma Chief Jerry Forson ne omanfo ne din komo no we bia kwanya ne to ya wade bia ne omanfo ne din komo eti omo haw ene wa benedie na etompanifo animu a anamantu esefata se won mutu fa ho no watu ede afa ho ena se no enkobiem enfama Hepa Plus mixture Franco Trading Enterprise Kel Chaco toothpaste ena City Blood Tonic anapay a special birthday wish enko enfama Bryson Ruo Mafutwum second born ma Adom Swagger or St Benedict School Dansoman ena afi a special one so enkoma Dickness Agata Bedu Church of Pentecost Nkafua Assembly Cape Coast we free wankasa ba Bismarck Kwesi Hagan ene ne nuanom no so mo show happy birthday na say Kumasi J Fashions awo Kumasi amekuma no so shemata de midi ena na say Ampofo-Adjei production team a ampedu edi animu ena eboy ma edi dwuma de bro watchna e be say share bi obedwo